Om Swastiastu. Inggih, idedane sareng sami pamakasnyane Bapak Ibu dosen lan pegawai staf negeri Empukuturan Singaraja. Sering rahainane mangkin Sukra 24 Februari waktu kalih tali 3 jadi kelaksanaan parikrama apresiasi bahasa aksara lan sastra Bali. Titiang toleransi Jengrene Sinangpura yening parikrama puniki musik kancang swadharma lan swagina Bapak Ibu. Rahina mangkin wenten nom diri semeton sani pacang masalah. Wenten dosen saking jurusan Dharma Sastra, Dharma Acarya, miwah saking Subbagian Umum dan Kepegawaian Staf Negeri Empukuturan Singaraja. Lan walih siki wenten perwakilan saking SMP Lab Singaraja. Inggih punika sanika pertama Putu Subawa SPD MPDH, sanika ping kalih Made Susila Putra MPD, kaping 3 Iketut Suparya MPD, kaping 4 Iketut Sunada SPD, kaping 5 Nengah Sumendra, lan sampai sane kaping 6 Putu Agita Hari Desensi MPD. Inggih idedane sareng sami mangda nenten panjang atur titiang. Sanika pertama inggih punika wenten sasolahan gegurutan Jaya Prana sane kebaktayang oleh Sekehe Santi, Putu Subawa SPD MPDH, Made Susila Putra MPD, Iketut Suparya MPD, Iketut Sunada SPD, lan Nengah Sumendra. Dari makasami ngawit saking jurusan Dharma Acarya, Dharma Sastra, lan Subbagian Umum dan Kepegawaian Staf Negeri Empukuturan Singaraja. Ringainane mangkin jagi maktayang gegurutan Jaya Prana. Majang ring dana makasami galah presiden ke atas. Ini pertama atur suksemaning mana mantu kering para panitia bulan bahasa Bali saking staf negeri Empukuturan Singaraja sane kangganen oleh Prodi Pendidikan Sastra Agama lan Bahasa Bali. Sedurung puniki kekawitin rahinane mangkin titiang saking limang diri puniki ngangganin nagingin ring rahinane mangkin ngiring sareng-sareng ngerestiti bakti mantu kering ideh yang paramo wisese melantaran untuk muncarang pengastung karumat. Om Swastiastu. Dumadak sideu raris antuk sehwara nugrahan ide malih jebos napisane presida aturang memargi antar ayu side sidaning don. Nggih. Inggih para pamiarsa nareng sami rahinane mangkin subagio pisan ngeraris santukan titiang saking limang diri puniki side ngatur ayah ini kadi puniki ngibur benang rahinane mangkin ngibur genten ring sejeroning acara bulan bahasa Bali puniki ris malih jebos puniki wantah side ngaturang napisane kebawos sekaralit dan lantur niki pinake
geguat ring sejeroning memariang bulan bahasa Bali. Sedurung punika sideu raos titiang munggahang puniki sapa sire manten saning ngiring rahinane mangkin puniki limang diri tan genten niki sekesantine niki sekesanti sane sampun klokah niki nah. Sekedure negara sampun poleh dan niki sampunang niki deket-deket dari kita dan ke Thailand sampun Thailand dawa ke pitung rahina Timor Leste sampun nggih mangkin riki niki sekesantine puniki mawaste ngenten sekesanti cap su Nabi mawinan kadiasa punika genten santukan niki make lelima tanda presiden rainane mangkin sami niki su saking ngirike ngrare suning ayang titiang niki nabi wastane semeton saking Ajan Jurang nggih niki Bapak Suparye. Niki su ka pertama ketut Suparye. Ngeraris niki saking Dangin Jurang. Niki semeton titiang. Alar bapak nengah Su Mendre. Niki Su Mendre. Ngaris tiang newek niki saking tengah-tengah niki. Tengah-tengah niki asal bani luung-luung tiang. Nggih. Su Sile. Ngelantur isi kau tur penjangkep niki isi kau niki wenten samping tengen di tiang wenten niki mewaste bapak putu su bawe su bawe niki ngelantur sane pinih untat niki saking sisi klon niki niki mewaste bapak ketut su nade. Niki de mawinan sami ngeraris niki su. Sekesantine cap su. Cap su wasane niki. Jangan namun jagi nabi wasane niki ngolemin titiang. Sekesanti puniki ampunang jadi dekat-dekat Thailand pun biasa niki. Ukraina biasa. Mane jebos minap niki sampun talar masuk suratnya niki Uni Soviet. Niki ampun ngenten niki. Tentang niki nampak deriki ngenten niki doh kemari gini doh. Nggih, rainane makin pacang nyarengin puniki megagitayan ngenten. Kemawon hampura yang banget gemun male jebos wantah hakide sane presiden urang niki wantah putus palet enten sane presiden unggahang male jebos wenten sane kambil saking geguritan Darmo Prawerti lan geguritan Toye Ning enten nggih santukan rahinane mangkin puniki sagare ngenine ndek yeh kan ngenten niki sumangdene wenten Toye raris male jebos saking bapak nengah Sumendra pacang memaktayang napi sane muaste geguritan Toye Ning mau pupuh ginade pinten le jebos titiang tunase niki titiang sane neges pinten ngelantur urusan punika pacang kebaktayang puniki geguritan ginade sane kambil saking geguritan Darmo Prawerti pupuh ginade ngelantur taler pilih untat saking pacang kebaktayang oleh Bapak Ketut Sunade taler maktayang saking geguritan Darmo Prawerti sane mau pupuh durma titiang maka kalih susile sareng Pak Putu Subawe side ngeraris ngartos ngeten nggih tadi asa punika demun pemabah saking titiang dumadak side margiantar sane mangkin ngiring sampun kawitin ngenten nggih pupuh sane ka pertama pupuh ginade ambilang saking geguritan Toye Ning antuk punika terus Pak Nengah Sumendra puniki terus Om Swastiastu. Irata
mangko pengeras TV bantu kering ide yang para mau wisese sinah sampun iraga sareng sami side ngeraris lunas napi sane kebaos tirte sane pineh utameng yang gangga aduh keng muni ngeraris hane side micayang tirte amerte pineh utama punika wantah side siang gangge saking ngarin atata namare aswaraga lokang sideng rares ware nugraha mekadi tirtane wau sane kepicayang oleh hide yang gangge umedun saking suargane anyo ajar lingge asiwaiku sane sideng raris kanggen nyujur punika genah ido yang siwe ngamaratane jagat samyang ngelantur side taler ngijinin ware nugraha ngijinin kerahayuan tirtane utama punika marep ring sarwa tumo sarwa prani sane wenten iri-kiring jagate sarwa prani idang kara ane punika maka penguntat dados tetujon nenten jesio sarwu peranini sane wenten ring jagate side ngeraris nemokang sane muaste hitang kare kerahayuan lan kerahajengan daya ning baosang ni mangkin napi te sujatennya sane kebaos punika tirte amerte adaya ane adat tirte utama amerta punika nenten jesio swantah toyani sanening kemawon sampun ngeraris melarapan antuk pemargiadnya punika ngeraris saning awinang toyane punika toya dahat utama
maka urip daging jagang ngerares napi punika kewigunannya nenten jesios toyane ning sane kebawas tirte amerte punika sida ngerares ngawinang urip ring sejeroning napi sane wenten ring jagate asane padam asyada iado wih sane pinih puniki ngawinang kayune dahat-dahating lege santukan puniki toyane sane utama punika sida ngawinang sane padem menados urip malih sane hidup jantan ngelimbang hasa punika daler sane padem presida ngawinang urip napi malih nyen sane urip sida sampun ngelimbak kewentenan nyane jantan yuakti doyening dangat utama nike teh mawinan toya mertane wau sinah sampun toya sane dahat ening dahat utama kewentenannya hingga suksema puniki pertama kekawiten puniki antuk pangrestidi enten nggih santukan puniki ring rahina bulan bahasa Bali derwe metema puniki sagare kerti enten antuk punika sinah sampun kuningin dan sareng sami nang ring segare punika kewentenan tirte utamane tenen antuk punika ngiring pangarastiti ka pertama melarapan antuk gendingi wau sinah sampun sareng sami saru maurite wantah nyujur puniki kerahayuan mejalaran antuk nunas tirte utama tenen nah sane mangke ngiring lanturang puniki dijipin maikilin becik niki nah ane mangke niki Pak Ketut Suparye enten nggih sane pacang maktayang gending pupuh kinade nah didang nunas puniki majeng ring Pak Kudu Subawe sane martos enten durus sang kalih nah niki mungkin dumun nggih napi malih bos dan tiang pulih kaplingan dos siap nggih anak sekadi tadi ken donang nyander sak pokoknya kijen lah aku duduk harus kejar duduk harus kejar set gitu kan sekali sebentar langsung pergi patuh demenin lan kenyeman kewe ngalih kenyeman bapak Ketut Suparye buka tembene yen kadi rasayang nang tuh kengken ngalih bapak di tiang kunci nak jaru punya randu kengken mesaput boleng bisi tenget saja sing asin dewek diganteng namun sing klion sing diragu juga everyday ada dogenan ya diragu manis manis kengken tuh ada sing masalah
tambah kenyaman dong ya. nah. Oh sing mari busung kenyaman. Anak uling tuh aku berpikir kayak caranya ngilegang. Jenjin sing tidur-tidur kan. Di depan namun sing banget anu serang lah jam sing cigerjik. Adi cari dangdut ada cengkoknya sedikit. Jadi Ya. Bang kawan. Oh jadi sing mencekeran ya. Nah juk kasar. Terus. Jadi cuk semua niki, aku niki semeton niki. Titiang niki nak ke judi wantah wau belajar niki. Ini wenten kekiraan aku raya dulu. Nggih. Titiang kawitin ngaturang panganjali dulu. Om Swastiastu. Dalar manut samus jaya Tuh. Maro cekeran isu maro do. Punya. Salaman. Jok kesadar ya. Aing ge semedon make sami niku Pak Kejur meselia babedesat. Maaf jaringan sibuk hari ini. Mungguh ning sastra minekati sane sampun kejudiri ke sering samos caya pun api gas kengkel tuh. Nemadana cora ampur Pak Keju ampur kena niki pirengan ngajebos niki lan jani kupas leketen bahasa nasional itu sanincen sane kebawas perilaku yang menyimpang Turah Bali ini perilaku apa donang? corah Perilaku menyimpang. Jani. Sapun iki ring sajroning sastra punika inik parilaksana sanenen dan becik punika jage kaungahan katurang mangda semedon sami uning Deara pesolahnya ngaju sanenjen kebawas corahe punika wadah iraga mangnuning ring kehidupan sapuniki sami no di depan kita baik manis very sweet sing tawang duren nyenyo Nanging dipungkur ya menyedot nanging wau sampun kebawas ring arep manis mesemide kenyam melah nanging irage tenuning ring during tu irage tulis sedundun do kido nyentuh dalar ngranjeng laksana corah punika nandika sampun dados brejihna sane kebawas laksana corahe punika sama solah kadika
yang memperdekat kenten yang sangsane meduhe solah aksakadi punika kasukane adoh pangkitunya Pak Su yen alih ditata tadi sastro itu ning nabi penegasnya wau tuh yen ada deh anaknya ane demen ngukir tundon timbal ingat aja lagone yang seri anti ngukir tundon timbal pantes nangon di atas kanvas ditundon timbal ukir aduh kengken bertepuk yang begitu nah tuh kejukin bu bang sawitrane sih gitu kejukin banane madang kesukan tuh gitu lanjut tuh desa kale lanis kale kedonyan semedon sami yen sampun melaksana sapunika sing yang di dunia nyata saja tapi akan ngelimak ke dunia ke dunia sana atau akhirat tuh caranya nutuk satu cara dakin kuku kemumai bakat abu nekat iya dong perilaku nindo ani kebawas perilaku cora nutuk setuwo ya nakapungkur ya manjatmu kenten yang masih corahe punika sani kebawas yen kepungkur cen raos au kenten yen pasu yen bin mani bin puan tuh gitu yang lekat buin mai sewireh subuh bakat apa tuh nak oh pari loksanane ani corah sani nenten becik neket cara dakin kuku mani puan ya diastun belekat kan dan pariwane dilah itu ya diastun di sini daya tidak lanjut lajur sakit kayu rigis ya dan pendang aduh Pak Wakasatu lu ngelindengin denan podo lagi nyandar lagi iraga dipantau terus sing masalah kentanyan len wenten memperilaksana sani kebawas cora dan bina cara yoi punyan kayu ngerikis indah mesia tapi karena tidak ada nutrisi positif yang membangun jiwa dalam dirinya terpinggirkan gitu ya sampai yang waliang balik jalan makin dulu nih gitu ngendet walu nang nang adi tumben kapah mencekeran memang cocok harus hari cara ngemalumin uli kiri di tikungane nyander sat dan membawa motor listrik tidak terdengar tidak oh terdengar
Nah dulu lentiang ngupas nyen pasu indek sukseman ni wau sani kecekerang ring patut punika lendrarah ring sajroning literasi secara umum orang bijak itu kalau mendapat sesuatu dia selalu memikirkan, tidak memberikan praduga-praduga yang tidak bersalah, praduga-praduga yang keliru serta prasangka yang negatif, tidak menjudge lebih dulu. Sing kitu do artine nang. Iraga ring sajroning maurip iriki dados jadme Kalih do nang kengke. becik sani kaon nike punika Nerubi ide tuh mendampingan meten bersinayang cuman makin iraga sani morsiang ring kalih punika cen sani dados keunggul cen sani dados kekirangan saat kadi wau limpat nengah punika watah pelukatan ring de beruno sambaruno ring sajroning pasih ketuk Tuh gitu hubungannya nang. Hei, luar biasa. Mengembalikan sesuatu itu lain patut nawang. Air itu adalah zat yang paling universal, bisa menetralisir semua jenis materi, tidak hanya yang baik tapi yang buruk tercuci, apalagi ditambah daya. Aduh, itu luar biasa tuh. Ilmu apa tuh? Tuh gitu landuran gitu. Nah kadiasa punika gitu sing corahin tuh sedang tinggalin gitu sing gitu nah ini lantur saning wacen puniki mangde gelis galahi puniki santukan wih asane ben juga lah karena tampil nih hari-hari terakhir bulan bahasa Bali ini adalah hari-hari mekejam ingin menunjukkan gitu ya kreativitasnya. Nah, pangenggal patut sunade durus niki maktayang geguritan sane kambil saking Darmo Prawerti daler mepupuh durme. Durus Pak, titiang lunas tumun. Oh. Nanang, durus nang. Om Swastiastu. Dados yang kita salam-salam dulu. Ada cara di radio nih. Ada cara di radio nih. Terus. Khusus untuk di umum. Khusus di umum. Dan umumnya ke tahan negeri. Mine kadi sire. Pokoknya sarang sami. Komang mine kadi dan mang lili. Siri je kapo dari benten deh. Terus. Nggih yang kawitin. Ya nyan liu satwane anggih dilontar nike pemandu sorak tuh gitu paman deh paman benar Soro-soro perilaku menyimpang. Nah sing dikeken rencinga ngerereh sampe dada didiring sajroning diatnya akeh wenten sumberipun ring lontar sang uluren indriya sakti ngayatnya punika wantah manuluren cendian-nyanin toto indriane sane ulati palanya dan mewang tuang palanya jema dan palanya buah perilaku sane nenten becik
kenten yang panguning nanging dan side melasa yen sampun pemargin yaknya nenten ring sajroning dada didi sing ngidang malasang kenane madan kesuyaktian punika wireh nauni tat sipi napi mawinan indike punika sawireh ring sajroning anggo iraga ulian nauni kliwat kelintang kentennya ya nampiga masya pacak siyu yen sampun ngemargiang-yangnya nenten sekadi dada didi ring mungguh ring sastra pangkudoyo jok sing ada makna ini utama kentonnya udang bandingan ampingan katingan tidak bermakna ulian meneh turut mulai sulit mamunah sakten indriya gitu nyenang do yani busan tekone tuturange sing itu nang ya diastun nyen megaleng ngajiban lontar tiap hari mudang madingang lontar nawang isin lontar nang kewale yen supetene ane madan indriyane ada di dewi kindon nu ngeliput nang munggul aduh dewa ratu sing ada gunane lontare totonan nang karena apa indriyane yang ngeliput tuh nak mule nawe besar tuh nak ngeliangin nang kewah ya diastu nampigang tuh gitu nyanang manilmu baru terus yang gitu mula sulit nyan kone memunahang kesaktian tu pengerubedan indriane ane ada di DWK gitu nah tuh yang tanta sakit semadi itu nang apa kone anggon tuh abang ngidang buin manipuan nade cengilangang ane madan kesaktian indrian itu bang mantep medikin apa kone anggon tuh nang ken carane ada carane tuh nang ken tuh jalarang buin ane madan samadhi tuh itu ternyata itu nang juga samadhi ini anggon sangkan yan buatan nah sangkale tuh yen pangidang buin mani bin puan mantep ngejokin nah bede
rasa-rasa ane ada di kenah-kenah dewi itu ulian semadi ini ane patut iraga buatang tunang gitu sujatinnya pupunin angin mengendalikan indria ninjo untuk mengendalikan indria yang begitu hebat. Jalan satu-satunya benar ulian mau bakti larang ngemes pelengan awak Syuluhen ban sastra agama ane pine utama nang to kanti yang gati kecapine pang teke uling ipuan iraga ngeremeh apang teke kecapine selain melalui jalan semadi ada jalan lain yang bisa ditempuh betul mace seluiring ane madan sastra agama DJ ada donang kata kunci kembali ke jalan yang benar dengan sastra agama gitu aturan susila maka kuncinya ini ada anti-anti asal komisi bacakan sastra agama sing gitu enyen ane cocok angon ngabin tuh mungguh dikecap aduh susila dikalahin aja tuh pokoknya asal misi sastra agama apa sih ane ngembanan tuh susilane ane ngembanan Tugamata uli rare anti lingse itu susila ngabik entu nyandang gemetang uling maru mekeples ngantos ubet yen sing ngidangnya larang semadi bahat asane kanggo mace apa sastra agama tekan ane madan susila Jagundang siap datang kapanpun dari manapun penyelamat tim rescue lain uang kalah ya lawan itu sinyak ampun ini dari sebeton di tiang Sinarang Sami niki kanthi wantah kadiasa punike sanu presida aturang prade wenten kekirangan di tiang raris ritat kali di tiang ngatur ayah puniki totonan waka tiga sampun rawuh ngingakin dalar sukseme niki adi astun terlambat sampun berpartisipasi niki nggih sukseme niki nggih kadiasa punike niki di tiang makil 5 sekesanti cap ngaturang ayah rainane mantul nggih Kang Yang kirang langkung di dalam nasgang reno pangampura dumade bulan bahasa Bali Raris ngiring sareng sami puputang sampun rohiriki dumun antuk ngaturang parame santi ngiring Om santi Om Ini Sukma aturan tiang ajang sekolah satu tiang ulang ajang ibu dan sarang ujian apresiasi